E ngā mau ngā whakarongo hau e ngā awa tārai whenua, nau mai rā ki te Ao Māori. Hei huataki ake i ngā kōrero, toko ono atu anō ngā tāngata kua pāngia e te mate urutā. Toko iwa ngā kua tūpono pāngia. Nō reira ko tahi mano e whārau mātahi ngā tūroro katoa. Te kaumārua ngā tāngata kai roho hipera, toko toru kai te wāhanga whao mōmo, toko rua e takoto taumaha mai ana. E whitu rau e whitu te kau ngā tāngata kua whakamāui ake i te mate. Ka mutu ko tahi rau te kau mā waru ngauri Māori e ono te kau mā toru ngauri Pasifika kua pāngia. E toru mano e ono rau e ono te kau mātahi ngā tāngata i whakamātauhia ina nahi nei. Nā hei āpiti atu, kua whakamāramatia mai e te Premier nā ture o te taumata ohiti tuatoru. Nō reira ka pēhea ka tuwheratia rānei ngā pakihi, ka hatia ngā tangihana. Hei matapaki te take nei kia whakawhiti atu ki tā tātou karere ara kia Heta Gardner e tū mai ana ki pāre mata e Heta. Ka pēhea te āhua o tā tātou noho i te taumata ohiti tuatoru. Tēnā koe Wikitoria, kia ora mai rā tātou. E te iwi me pēnei pēr taku whakamārama atu, ai ka whakatangatanga hia wētahi o ngā here, engari e hara i te mea ka waiho i te tangata ki te karaore haere a Māori noa nei. A tēnā kia titiro ake tātou ki wētahi o ngā aronga matua ki te taumata tuatoru. Tuatahi ake me noho tonu ki ngā miru he oe ka āhei e tahi tāngata, te whakawhānui atu i taua miru rā, hei tauira ngā kaitiaki. Ka tūwhera ngā pakihi kāore e mahi kanohi ki te kanohi ki a rātau kiritaki. Ahakoa ka nui ake te hunga traiwa ki te mahi ka tū he rā hui traiwa a rohe. Ka whakatangatanga hia ētahi o ngā here mō ngā tangi ngā māre nā hoki. Ka tūwhera te katoa o ngā kura tainoa ki te tau te kau. Ko ngā pake ke ake ka ūtonu ki te kāinga. Kāore kore ko tētahi o ngā āhuatanga ka kaha arohia e te Māori ko ngā here hou e pāna ki ngā tangihanga. Anei ngā whakamāramatanga a te pirimia. At level 3, the principle of reducing contacts remains, so that means tough calls still on life events. Funerals will be able to go ahead, but they will not be able to have any more than 10 people. That includes for tangi as well. Tuia ki tērā e te iwi puta hoki i te pirimia ngā whakamāramatanga ki te taha ohanga. I whakamāramahia e ia ngā āhuatanga e pāna ki te hunga e mahi ana ki te ngahere. Ko te whakaputanga i tēnei rā he tāanga manawa o taua hunga. The principle for businesses and workplaces at level 3 moves from essential operations only to safe operations only. We still want to reduce contact with one another, so you must work from home if you can. If you cannot, because you work in an area like forestry or construction, you can return to your place of work if you apply the health and safety expectations we have established for COVID-19, in the same way that businesses currently operating have. Ha tēnā e te wirongo nei tātou kātahi torongo pai. Mō wā tātou whanaunga kei ngā wāhi pērā ki te tai rāwhiti, kei reira te āheinga ki te mahi ki roto i te ngahere. Engari ahakoa wēnei whakatangatanga o ngā ture kia eke a Aotearoa ki te taumata tuatoru, i reira hoki te whakatūpatotanga a te pirimia. After a while, if we don't show further signs of illness, we can go back to a life that is a bit more normal, which is what alert level 2 really starts to feel like. If we deteriorate, then it's back to lockdown at level 4. Tēnā ki te whakatepe i wēnei kōrero he whakamāramatanga no e te iwi, kei te taumata tuawha tonu a Aotearoa. Ahakoa ngā whakaputanga i tēnei rā, ngā whakamāramatanga i tēnei rā, kia mārama mai kei te taumata tuawha tonu a Aotearoa, ka puta te whakapāhotanga a te pirimia, hei a whia tātou, puta ai, tauai rā nei i te taumata tuawha, hei te rāhina, Wikitoria. Heta Gardner, tēnā koe e nā whakamāramatanga. E haere poka noa ana wētahi i te rohe o te tai rāwhiti, ahakoa ngā ture o te pākatinga. Nā ko nai poke ai te hunga kei ngā wāhi tirotiro e te mahi.
No te wiki nei karanga ai ngā prihimana kia aukatia ngā wāhi tirotiro I ngā rohe tai whenua me te mōhio I reira ke ngā rauemi prihimana tika. He oe te āhua nei e tapatahi ana ngā whakaaro. Ko tā tātou karere ko Tāroe Black kei te whai I tēnei take nō reira kia whakawhiti atu ki aia I nā e nei Tāroe. Ia hara ngā tai pito pito kai a koe. Wikitoria te motu whānui, a kua tau te puehu mai anō I tā mātou kawe I te pūrono I te timatana o tēnei wiki. I waina nui nā kai ārahi I nā huarahi me tā rātou whakapae, kāre nā rauemi I te rahi I waina nui I nā pirihimana kia whai wāhi atu ai rātou ki te awhi I tēnei momo kaupapa. Nā I te timatana hoki o tēnei wiki I puta tētahi ripuata I waina nui e nei kai ārahi me te matapae, he tini, he mano rātou e haere I runa I te noi kore. I kōrero au ki tētahi o nā kai takawaina prihimana Willis Tamatea me tāna kai a rātou nā rauemi hei waha I tēnei kaupapa. We cover 2 shifts, an early shift and a late shift and a night shift, so we're sending our reserve teams from an early shift up there and our reserve teams from the late shift. Nā e mea na ara ngā wāhanga tiro ara I nei huarahi e ono mai uawa ara ki whare kāhika me ki kei I ko atu I te kaumārua mano ara nā kai traua I haerere I waina ara I te tai rāwhiti mai anō I te timatana o te taumata tua whā. Engari ko te whakaaro hoki e noho tawhiti ana rātou mai tūranga nui ākiwa, engari koe nei te kōrero ara o te pirihimana rā. The lockdown has changed the demand for a number of reasons, so our staff are readily available. So why whānau are not seeing that, I can't give you that answer. Nā ki kaupapa ke atu, tērā tētahi rōpū no tēnei rohe ara ko toitū tai rāwhiti e wahāna I nā hiahia a nā iwi mana whenua ara ko tētahi o nā kaupapa matua ko te tākoha kai. Nā hei a pōpō he ko tahi mano iwarau nā pauaka aku e kawe ana I nā tapu whakapaepae whare ara ki te rohe whānui me a rātou nei whanauna o te wairoa I roto I te rohe o tā ki timu waka me te whakaaro hoki he toko toru o taua huna no taua taone hoki, ara e kawe ana I tēnei mate COVID-19. Ko tētahi atu o nā kaupapa, ka hui tahi hoki ara a toitū tai rāwhiti me nā prihimana, ara me te rākau whakamarumaru o te kauni hera ki te whakautu I nā inoi e whai pāna ana ki tēnei take o te huarahi. Wikitoria. Tāroe Black, tēnā koe. E manaware kā ana te hea mana o te whakaruru hau o ngā reo irirangi Māori ara a Peter Lucas I te pūtea āpiti e toru te kau mano a te māngai pāho. Hei tautoko ake I ngā reo irirangi Māori e pai ai tā rātou whakamōhio atu ki ngā hapori ngā kōrero o te wā mo te mate urutā. He oi hei tā Lucas me nui atu ngā wānanga mo te whakamahinga o ngā pūtea whakapāho Māori. He mahi whaitake tā ngā reo irirangi Māori mā ngā kaumātua maha I ngā rohe. Ko piritahi mai kia au I tēnei wahanga o kia hiri. E hara I te mea kua hono atu katoa rātou ki te ipurangi. Nā reira, mā te iarere ka mōhio rātou ki ngā pūrongorongo kōrero. Hoki mai ana ngā kaumātua ki ngā reo irirangi. Mai a mōhua nei taino mai ki tēnei wā. I tukuna ngā mā harahara ki te premier I te rānei, nāna a rātou mahi I mihi. Minister Mahuta, of course, has been very clear, of course, that we need to make sure that we're continuing our work to bolster the provision of journalism and the support of Māori media. Hei tā Jones, nei te wā ka areare nui ai te hunga whakarongo ki te rongo I ngā whakamahu ki o te wā, kāmatu kua hono I te mōhio ki ngā reo. Me whakaputa hoki I etahi āhuatanga, whakapiki I te wairua o waku tini whanaunga ki roto te tai rāwhiti nei. Ki te haka mōhio atu I te āhua o te takoto o tēnei reparepa, ki te āhua o te takoto o ngā huarahi e ora I ngā hiahia kia puta tātou ki te ora. Rua te kau mātahi ngā teihana putanoa, rua te kau mā whā ngā haora ka whakapāhongia, e ai kia Peter Lucas he iti te tahua e rangi e kōkiri ana ki tua mo te kaupapa te take. E hara I te mea ka tupu e nā āhuatanga I runga anō I te aroha anake. Kei ko nāno ngā pūtea, ngā tahua, whakaora e kōrero hia ana, e tika ana kia whai wāhi ngā reo irirangi Māori. He kōrero e tautoko hia ana e te tumu whakahaere o Tūranga FM. E
hare te mea ko te moni, te mea nui e whakarongo i tiana e mātou, ne? Ko te whakaputa i ngā kōrero o te wā. Kei roto ngā reo irirangi Māori te arotake ngā te kāwanatanga o ngā mahi whakapāoho Māori. Ruku Waitipine Allen, Te Ao Māori.